Možemo konstatovati, mislim, sa puno izvjesnosti i sigurnosti da su te sankcije imale vrlo značajne efekte u Bosni i Hercegovini. Prije svega ih možemo nekako i okarakterisati na neka dva nivoa. U prvom bih rekao da su prilikom izricanja sankcija, odnosno stavljanja pojedinaca na crnu listu, administracija je osiguravala i odgovarajuća obrazloženja koje su, dakle, u takvim slučajevima nedvosmisleno jasno potvrđivala ono što su mediji i organizacije civilnog društva upozoravale. Da zapravo u zemlji imamo jednu kriminalnu hobotnicu, ako govorimo o slučajevima korupcije, čiji je centar na samim vrhovima vlasti. I zapravo je to godinama stanje bilo takvo da ta hobotnica nije bila procesuirana od strane pravosuđa. Sa druge strane, govoreći o praktičnim efektima na lica koja su se našla na crnoj listi, odnosno tu vrstu kriminalne hobotnice, ako je tako možemo nazvati, nesumnjivo da je imala velike implikacije u smislu otežavanja poslovanja njima, do toga da su im bili zatvarani računi u bankama i do toga da su praktično te firme koje su u najvećoj mjeri bile pod kontrolom, dakle, političkog establishmenta, gotovo da im je i onemogućeno poslovanje. Jer ukoliko nisu imale, dakle, pristup računima u bankama i nisu mogle poslovati na legalan način kroz bankarski sistem, dakle, sasvim sigurno nisu ni mogli ostvarivati svrhu zbog koje su osnovane, izvlačenje, dakle, sredstava iz budžeta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.